Hadin boba Arden Mila Bosemoit MLA but President ka Voice of the People Party VPP ulapan pau pai ba hakatio baladep bulawan ra but sampai ba habaset basaya ka skim Special Rural Work Program SRWP arjar arpulai arjar arpusau kaba arspa sanpolak rengkat kepisah lailak naka Intensive Sport Youth Development Program uba sanbor sulai MLA ka Shillong Sau Ulaong bandalor kita ki bau ba arden ula kedau don so arteli kiskim ki bau amelie ladau sutia hayeng ru uyo bet hakasisnam banyarap halaki constituency uba sanbor ula kedau saya ke developmental of traditional folk and music DTFM but ka intensive art and culture development program IE and CDP kibalong mar arlak sanpo hajar tingka kuman syukudo bahadien boba sanbor ulakren halor ka jingdon ka discrimination grant kumanla wemeli yo shiphaulak manusnam banyarap ikipai ba bapang basitom bat kiwe uba arden ulather tinge dak baong balei ba sanbor ukop tang ya ka shiphaulak kat ba umkren ya ka arspa sanpholang halor kani uba sanbor luong ba balei ki ameli ki ngomong habayathu ya ka hok kata baro kinri pungut ki MLA ke jela kiyo be ya ka discrimination grant ba marsi paulak ban ai sikipai ba kiba don kam ke cingiram nalor kan yeu ba sanbor la sei madani ki skim ki bula penio constituency jongu kata hadu sispa nyoklur saupun riulak kan rewajar praspa saupulai tingka hakikam bat nakitnat ba per ke sorkar India bat ke sorkar jela kumju ulong bala dayola dak ksiar ru unsiang surong hak constituency bat bula penpau bola sedang ningkong mau ban sampai ba ikiskim na ka SUWP arjar arpulai arjar sam Kan gipai ba hakon son siru kin chai gipai ba pro ko we ka state ru kin chai bakal adon ka jing kan tho na gi katu kan de ki MLA kiba hadin bangala penbena ya ka tu ka jing ya ka hok ka ba ka sarkar kala ai seboro nrupung ki MLA march paulak kata ba ki ka discretionary grant te kilano ka jing kan tho ba balai bawa kalau aku dah baca balai bawa sunbor, uya tu khana sarong yang tang ya tak kasih pulang. Teka deka habang ya tu kah hok jupai ba tengah ngam tip lah kah mong ngemen sim jono ngam tip, mereka ya tu kah hok bagai pulang tu baru andru power dia melengi yo. Te ngahi ngasob dengan kena kebaca, mereka tengah tak kasih pulang. Laka de sinayane arnayane spolak na katsalak na degi kururu kabare jompat ba te kan le yu nga kran ya ka hok te la kalun ngono ka jing penwit ikiwe tanga ngano ngumno le si ka jing thut la ne jing penmong ya kiwe bang perbena ta spolak te ngate hang dengan ya thu mbadon ru ki baong ba mo ki ameli ki baong ba bale yu thu khana ta ta spolak bale pun berapa dia kata ka ars pa san pholak te kenapa ki pai ba bakin syai kalong ba mo kini ki ameli ki badang le sidang kini kiniat ski ki benar ya kata ya ka arspa san phola ringan no lengin ya thui pi kan go report jung office ke tri jong hang ne kana ka mele scheme ki yong ka SUWP kamun ngi hasor ngi yong ka special urban works program ka baki aibet ka city jo mele bon pentrekam arspa san phola sorry ngatanga mong ga jam ja ayun roi pai ba ngatanga ong ya kane lajo itu skim kene nagi department affair kane ke bayo wadu MLA baja itu bo chong jing tiaro kane ka order kalau na jing tia arspa san pholak bamin petrekam nalor kata sapralak kamut lailak ya ka sports arsan pho ya ka adan culture sa arsan pho pada ka adan culture kemudian architect skim kamut dapi combine lang pralak kineru ki game MLA skim bayo be hapo Pithia jing tia kali citi lah orang jing tia. Tapi kam dai tang lai lak kadai pralak. Te ars pasan pholak la pralak kalau ars pasan pralak. Kada ka pisah kadai jupai ba. Ngapar ba ngam ya keranda pergi orang ars pasan pholak ngalapan syai. Katu ngada pentrekam na rubai Januari. Kini kita sudah benar mentagi ki ong pat. Kita ki MLA beli ki atu sarong tan tas pholak beli ki mi atu tak ars pasan pholak. Kada ka ba arsin ka bang atu. Kada ka reminder. Kena ka arspa san pholak temen-temen pernah aku apa nong pat latnya kena ka arspa san pholak berpralak arspa pralak te kiap tre sito bu dengan nuksa jonga ya tre sito pepinio pa digini cis pa nyo kurur bu dengan nuksa jonga tre sito mendai pa pinju long confine berju hun nai te arspa san pholak ibla su ajing tia jonga meli pai te pralak tre sito pengi benio skini inda pot Delhi de benio skim kumayo manga
na state government yo scheme sok pa ba konsensi ka kawa ki scheme ba pero ka ba kwayo lot mde tangan ka kur ka chispa nyokrur nang nenolay pa kanang lay dalhik lang bon please come and follow me if you want a developmental scheme what man nga dal fi kwaya ka roy ka pari ki scheme ban penpu penping ka konsensi ka kada chispa nyokrur sau pun riulak kan riu hajar praspa sau pulai kadai hakap tem ka jonga ka bangal ko bu MLD kabut arpuai arpuar arpurar arpulai arpusa apo gini ki lai tilis dem kemudian kadai hapur bangal alok MLD mentala arpus dem tang hakini ki lai stem kini ki sispa nyokur sau penriu lak kan riu hajar praspa sau pulai lala penurong mentagi di mentoy jadi beri jo konsumsi siang isurok burok kada sia kata ka spirit de bendon MLD yaki ya ka konsumsi kita Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya